Ljubitelice in ljubitelji košarke v Sloveniji, lep pozdrav iz Beograda. Tule smo na Kalemegdanu, kjer smo uspeli ujeti enega izmed izjemnih košarkarja, ki ima bogato kariero, izjemne izkušnje. Duško Savanović, lep pozdrav. Dobrodošli seveda na Sport klubu tudi v Sloveniji. Duško, seveda, najbolj nas zanima vaše mnenje o Luki Dončiću. Njega mi zelo podrobno spremljamo skozi zadnje sezone. Prebil se je prvo ekipo Real Madrida v letošnji sezoni, tudi postavili so ga v prvo vrsto, v prvi red. Dali mu to neko priložnost. Kako vi vidite njegov napredek? Prvo, dobrodošli sa vama u grad Beograd, ovo je moj grad. Pa trošiti reći o Luki Dončiću je izlišno i verovatno nema potrebe, jer ceo svet već zna ko je Luka Dončić. Mislim da on nije iznenađenje. Ja zaista se borim sa ljudima da promene mišljenje da Luka Dončić on nije iznenađenje košarke. On je možda bio pred 2 godine kad je na neke male minute dobio šansu u Realu, kad se pojavljivo je klinac sa 16, dobija pa iskoristi, to je bilo, ali taj dečko je zacementirao svoje ime i prezime samim evropskim prvenstvom. Fantastičnu rolu, naravno, kako zaslužuje, dobio je u Real Madridu, on je apsolutni lider, verovatno najbolji igrač, definitivno najbolji igrač Evrope, po mom mišljenju, trenutno igrač koga i nema, ako pogledate cijelu Evropu, ne postoji takav kalibar, kvalitet igrača, malo me podsjeća na Antonija Kukoča, čovjek koji može sve da radi sa loptom i vrlo mi je drago da se rađaju takvi talenti, da je ipak iznjedrilo se jedno novo ime. Sele ga u NBA, naravno, već je tamo, svakom slučaju zaslužuje. Meni je žao s neke strane što trpi evropska košarka. Neka ostane ovde da možemo, evo, recimo vi i ja da odemo da ga pogledamo uživo, a da nije u Americi, ali opet svakom zaslužuje jednu bogatu karijeru, bar 15-20 godina se drži tamo. Duško, dobro poznate špansko ligo, Luka je igral v Španiji, tam se razvija malce drugačen stil igre, recimo španske košarke, kot če bi bil recimo v Grčiji ali pa v Rusiji. Kako gledate na situacijo, na dejstvo, da ga je Pablo Laso poslal v prvo vrsto, v situaciji, ko je Ljul bil poškodovan, se pravi lani poleti. Vedelo se je, da Ljula ne bo dolgo časa, niso oni vzeli novega playmakerja, poslali so Luko naprej. Pa naravno, to je upravo ono što govorim, da je to taj kvalitet koji me i podsjeća, što kažu na Kukočare, takve tipa igrača, što bi na engleskom preveli all-round, sve može da radi. Talent, on je dečko koji možda prepozna igru i sa pozicije 1, 2, 3, 4, 5, kompletan igrač, nije trener još, a verovatno će i to moći da bude, da igra i iza linije. Da, Pablo ga je poslao na tu, znači videvši da su u deficitu sa Ljuljom, nadomestio time i to bi isto i ja uradio, da vas ne lažem, znači stavio bi dečka i pored Ljulja bi ga stavio da igra, da deli minute s njim kao Keci, ali on može upravo to da uradi. To je neverovatan plus za ekipu kad imaš igrača kao što je on, jer je zaista polivalentan i pomoći mu, ako ne, sigurno mu pomaže u razvitku, daljem razvitku da se razvije kao igrač. Španska košarka, pomenuli ste, cela španska liga je vrlo, to kažu ovde, liga vica, jako je dobra, interesantna je, nije čvrsta liga da može kao ruska, ali pršava je, kontakt se skoro svaki drugi svira, ali je brza, mnogo se čita, jako inteligentna liga, jako dobra. Po meni najkvalitetnija liga, iako nije najbogatija, ali najkvalitetnija liga u Evropi. I upravo zbog toga, to za njega je verovatno najidealnija priprema za NBA ligu. Samo še to za konec. Na Final Fouru bomo Slovenci imeli še enega predstavnika, to je Beno Udrih pri Žalgirisu. Pripeljali so ga v decembru. Šarunas Jasikevičius je tu stavil, se pravi postavil še zadnjo točko v to ekipo Žalgirisa, igra tu negde 10, 12, 13 minuta. Vidi se da vrlo dobro pamti sve što mu treba i da inteligentne igra. Pa kako ne, ako pričamo o Benu, znači igrač je također igrač sa imenom i prezimenom, s pedigreom, firmi su se odavno. Samo je stvar, znate kako, košarka je vrlo egzaktna igra. Treba sprovesti na delo ideju trenera. Sad zavisi samo ko ti je trener, kako on vidi igru i u kakvoj ulozi tebe vidi. A to tebe ne umanjuje niti uveličava kao igrača. Ja mislim da je Beno fenomenalan igrač, fantastičan igrač i meni je žao što ja u karijeri nisam mogao da radim sa Šarunasom, mada sam s njim igrao, to je protiv njega, tako da nisam ni mogao, ali recimo da imate za čast jednog Šarunasa Jasikevičiusa kao trenera, jer s njim je, kažu ljudi, smatraju, ja ga znam, je lično napredak na svakom polju, košarkaški, lični, fenomenalan je čovek, znači u njemu ništa lažno, nema lažnih reči,
Verujem da je to za mene jedna fenomenalna stvar, između ostalog, evo, dokazuje to Final Four. Samo še to resnično za konec. Imate vi kakšne simpatije, se pravi, kdo je po vašem mnenju favorit Final Foura u Beogradu? Iako to ne bi smeo da kažem kao ambasador, ali već 6. intervju za redom pominjem i otkrivam, volio bi da bude Žalgiris. Želja. To su želje, realnosti, šta god da su, ne znam, ne bi zalazio. Žalgiris iz razloga volio bi da se vrati litvanska košarka među taj vrh. Drago mi je da je Šarunas napravio sa ovakvom ekipom, s budžetom takve ekipe, da je sve moguće, da je ušao 4 najbolje, da je dokazao i ti momci zaista to zaslužuju. I jedna također subjektivna stvar, Vasa Micić je tu, Srbin, dečko koji je sa mnom delio i sobu i stačionicu. I to bi volio da vidim, tako da, ali zaista ako god da osvoji, to je irelevantno. Svako ima podjednake šanse, a to je samo jedna utakmica delio od onog jednog lepog srebrnog trofeja. Dečko Smanović, hvala lijepa. Hvala vama.